Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Ay, awanan ni tatang yaw. Pinanawan na tayo. Nanang, saan mon asangitan? Puro matla sakripisyo ti impainaken ka iti si bibiyag. Kuna na ngamin ide, ngagbalbaliwan. Isardeng nanti aginom. Nanang, namin adon nga inkarina dayta. Ngam saan na atinungpal. Agin gaan nagsakit. Makatawan aginasgastusan tayo ti pan naka-ospital na. Ay, nanang, adan ni Mila. Boyfriend na siguro di kadwana. Ha? Nanang? Manang? Pudno gayam nga awanan ni tatang. Wanan ako. Inso ko ng tibiyag na kiniapo Diyos. Asino di kadwam? Ha? Ninolan. Boyfriend ko. Apay adi mo ayaban tapno maam-am mo mimat. Managbabain ngamin manang. Bayan nyo pa'y lang ijay nga agtugaw. Kat, kumusta ti trabaho? Regular akong iti trabaho, manang. Nasayang at ano kasta? Kat, plano yu ka din ti agkasar iti boyfriend mo, anak ko. Pagtungtungan mi pa'y deta abanag, nanang. Narigat ti live-in ita. Si kaababa iti kaasi. Agawit tanan. Diyak makabayag iti kastoy kaladingit nga glawlaw. Kasapulandak ditoy. Diyak mabalin abay-bayan ida. Agbati kan tagawid dak. Di mo lang ka di mauray ti aging gamalom inton bigat. Diyak maanusan. Di mo maanusan dito'y lugar mi. Tanakaul-ulimak. Saan akas ijay syudad nga ado ti barkadam ijay. Ay, dayta ka manan. Agsao ka manan ti maipapan iti barkada. Bayam ka di ida. Taado ti maitultulong da kanya. No adda gagayem mo. Adda mat gagayem ko. Sigurado ka kadi nga am-amom ti kinatao di boyfriend mo, Mila. 2 taon kami niya agayan ayat mana. Adda bisyo na? Sagpaminsan laang mo't nga uminom kan agsigarilyo. Dayta tinas ka na bantayam. Ni nanang, ado ti sakripisyo na kinitatang. Manu atawan ang nagrigrigat ni nanang. Gapo iti arak abisyo ni tatang. Amom dayta. Wan manang, amok dayta. Malagip mo kadipay idi ubing ta. Mapantabirbiru ka no sa dino tinaginuman ni tatang. Kat pilpilitan ta apagawidan. Malagip ko mat dayta, manang. Naglakla ko ni nanang ijay palingki itinatang. Tapno maisakad na ti panagbiag tayo. Da tayo alima nga agkakabsat. Tani tatang, tila ang bisyo na tinapatagkan ko na. Sa anak ang maipada kininanang. Sapay ko matasaan ading ko. Napintas ti trabaho kan posisyon mo iti kumpanyayo. Pilimot at ilalaking addaan trabaho. Kanjay awan bisyo na. Tapno saan ka nga agsakripisyo akas kin ni nanang. Nanang, itata na itabo na ni tatang. Kadwaan da kayon dito'y balay. Agyaman anak ko. Dito'y pailaang dagiti apo ko nyo. Tapno addamang ray-ray aw kada kayo. Ni Mila nga'y. Agsubli akon iji trabaho, nanang. Mabayag manen ang makita ka, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Agbakasyonak tumanen. No kayat yo, 2 adaras iti makabulan. Kailiw kamot ngamin, anak ko. Saan kamot ngamin ang nag-awawid idi si bibiyag pa initatang mo? Amoy mo ti makagapo. Kagurak ti kasjay nga ugali ni tatang. Inom nga inom. Sada kay apaan no diyo ikan iti paggatang na iti arak. Pakawanan nyo kuman ni tatang yo, anak ko. No adaman sakit tinakam yo kan kuana. Wan, nanang. Mano akabagyan tayo tinatay gapo iti arak. Saan ko man amapasamak pa'y tikas na.
Naginom ta, pare. Tawan ni Mila. Talaga gayam ang mabuting kakin ko na, pare. Ay, among matan. Kung tanak to man ang makita ng aginumak. Oray siyak, ni bagat ko. Nakadua sermon na. Ang baybayak lata. Ita, saanin nga agtagtagaray nung mabartay ka. Mila, honey. Isumat lagayam nga imuna ka nagawid. Tapno aginom ka iti arak. Pare Nolan. Agawid ako na. Naka. Daytoy nga arak. Mila, saan ka nga wala? Kababain ka nagiti dadong abordars na mga agda ka. Sumartan ka mo tan. Talaga ka niya din ang mapakawan, Mila. Nuday ka ti desisyon mo. Nasaysayat nga agsi na talangan. Dahito yung timaw di pa nakita na. Nolan? Dakila unay ay abasol ko ti panaginumi ka na kumpare. At nabayag kami mo't asaan anak kita. Madlaw ko akagurguran ha. Kapo iti panagin inom ko. Ti kayat ko laeng, kat agbalbaliw ka. Kasano? Numaadaan ta iti pamilya. Kasta kalata ka di. Agbalbali wakton numaadaan ta iti pamilya. Nabainak moten kan ka kan iti pamilya. Saan mo siguro nga amo? Nga arak tiin patay day di tatang ko. Isu ano di mo matlang isardang day ta abisyong. Amangan no maipada ka kenkwana. Nanang, imawag ni Mila. Naganak ka no gayaman. Kasta ka de. Ay, adda gayam asawa nan. Wan, boyfriend na ngay nga imay dito'y balay. Nagkasardan aya. Sumaruno ka no aplanwan daday ta, nanang. Apaman ama kapapigsa ni Mila. Ay, nasaya at no kasta anak ko. Mabit na ang ipakitak kada kayo di picture ti anak da. Nan kita man nga rod ti umuna nga apo ko, anak ko. Ala, sumardang ka nga agsangsangit. Nagmalasan. Kasangsangpad ko ang sangit ti ubing ti masangpatan. Anya? Si kapay ti adaganas na nga agungat? Kat agmalmalam nga awan ka dito'y balay? Napalang ka rin ng ibad eh. Tulungan na kumamot dito'y balay Nagado ti rumbang at trabahuan. Tal na ka. Marurudak kita. Inaldaw ka dilatan nga ada birthday nga atin daram? Tapno mabartak ka nga agawid? Ado ti gagayam kong agawa. Wey, stop no mo. Saan nakaskin ka nga awang gayam na. Idi nakidan na akan ka. Idi nagana ka kon. Linikli ka kon dagiti gagayam ko. Dakon masango. Gaputi kinaado tinaskan nga si kaswak. Adula sa sawon mo. Mabisi na. Isa ka nam di kanek. Drasam! Kumusta ngay ni Mila kanti pamilya na anak ko? Kanayon kami nga ag-video call. Mabambanog nga agas asikaso iti anak na, nanang. Kasta talaga anak ko. Kat ninolan ngay. Jak amo Di namit dakdakamaten no kasano day ti atao. At damat nga tatrabaho nan. Di namit sungsung-batan no may papankin ni Nolan ti damagak, nanang. Apay nga ta. Bayan yun, nanang. Tanoad daw ayak, mapan ko ida pasyaran. Agyanak ije balay da, uray dwala ang aldaw. Numabalin ko makit umayak mat. Siyak laangan, nanang, tamarigatan kayon amag na. Si kanti mapan ag-grocery, tadyak masango. Itid mo kanyak di kwarta, tama pa na kon. Adto'y tilistaan dagiti katangam. Nagatidug mo tan tilistaan. Awan nga men, ti iso amin dito'y balay. Malala di kwarta, tain na kon. Nolan, Kapaya nang karain ka. adda ka dito'y ruwar nga agininom? Pampaturog lang. Pampaturog ka di day ta nagadu abote? Nagsubli ka man na maturog. Kan may isa, saan mo akinumpleto amin dagiti inlistak agatangam? Anya saan mat? May salaang alata ti ginatang mo agatas ni baby. Duwa madyain surat ko. Da!
nakita. Angam kinompletong agim matang iti arak kan bir. Inref mo pa'y. Apay, awan karbungak agumatang iti kayat ko? Nolan, no si ka ti agbirbiro, gatangam ti kayat mo agatangan. Ngam awan mo trabahom. Ultimo igatang mo iti sigarilyom, dawatang pa'y kanyak. Di nakman insultuan na kasta. Nagsakit mo tanti pa nagsasaw. Urayam ang makabiro kak iti trabaho. Tasyak to amin ang ti makaam mo iti gastos dito balay. Productive ka latamat. Nga ora da problema. Ha? Awan sir, naskan ajak baybay anti trabaho. Gaputa awan mo trabaho nila kay ko. No kasta si kaamin ti mangi pampamuspusan. Wan, jay baby me, jak maitalakkan kwa na. Ta inaldaw mo't nga rod anak kainom. Ay, unay mo tanti sakripisyo, Mila. Ket, agan anos kalatan. Jak man amo, no pagpatinggaan ti anos ko, sir. Saan mo deserve ti agri ka takasta? Naragsa ka pamilya ti rumba nga parakan ka, tanasaya at katao. Ay, makapaliday ti gasat ko. Siha tinang pili iti day tapas sa magtibiyag mo. Tapnusan ka ngagsakripisyo akasta. Panawa mo ti kasta a sitwasyon mo. Agandad ka iti biyahe, manak ko. Wan nanang, Dagiti ipasarabom a prutas ngay. nakasaganan nanang, adadan iti basket. Dagiti natang, amok, aging gaita, managsida iti natang ni Mila. Ilutwak pa'y idaan nanang. No kabaalakla kumate agbiyahe, sumuro takmo tanak ko. Ag video call tayon tulangan. Intun makasangputak ijay balay damila, nanang. Dito'y kaditi balay damila. Apay kaslawan matao. Itayak pa'y at tumanuktok. Pilitak man alukatan to'y ridaw na. Sigurado ak adito'y ti pagnanaadan damila. Ta iso ti numero kan address nga intad na. Ni, nakalukat mat gayam day to'y ridaw na. Kasapulan lang apigsaan nga iduron. Nimot nolan day to'y nakaturog dito'y salas. Kasaritak man. Nolan! Agat arak man. Ay, nabartag sa. Imal aldawan ang nabartag. Impaawer ko jay anak mo iti kaaruba mi abakat manang. Kat, ni Nolan nga yung agaw awer. Kas nakita mat, nabarbartak nga imal aldawan. Kunak man no nasaya at nga asawa. Maipadak samatan kininanang. Agpadpada kami iti gasat. Ay saan? Saan mo nga itulok akas ta ti mapasamak iti biyag mo? Saan aksan amak kapanaw iti kastoy a sitwasyon ko. Anyakat na saanan? Mabalin mo nga aramidan basta kayat mo. Kanapay kumaasaan mo nga aramidan? Kayat mo kaditi ag sakripisyo nga agnanayon? Mila! Mila! Busy ni Mila. Sige kaya man. Anyaya ti kayat mo kini Mila. Kainin mo makiti nalamis sa danom. Ay, Mila! Yala nakiti nalamis sa danom. Ang timtimpla iti gatas ni Mila. Apay, saan ka kadi amakatakder amangala iti danom nga inumam? Ay, imay ka dito balay, ta sermona na, ha? Kunak no naragsak, kananam ay tibiyag ti kabsat ko iti sibay mo. Puro matgayam sakripisyo. Ha? Uray agpukaw kapay dita. Saan nakapagsirbyan ni Mila? Tulungan ka amang isinop kadagiti gamit yo kini baby. Agbirok ta iti pagakaran nyo nga agina. Agyaman ak unay manang. Saan arumbeng nga agtalinaid ka ditoy? Idi pa'y apampanunutak da ito nga aramidan. Diyak lang amin mapanawan ni Nolan.
Anya ti serbi day ta tao. Nasaya at mat, ta saan kayo pa'y nagkasar. Awan ti mapasamak a kasar. Taawan mo't apulos ti plano na itibiyag na. Iso a panawa mon. Tulungan na ko manang. Talaga mat kat atulungan ka. Diyak lang amin na ibagbaga kada kayo kininanang. Akas to'y ti mapaspasamak itibiyag ko. Agpatinggan no sinaamon day ta lalaki. Umadayo kayon nga agina. Nabasak, dyan file mo alib form mo. Ha? Uwan, sir. Imakar kami ngamin iti pagyanan. Imadayo kami nga agina kininolan. Pudno ka di tinangag ka. Uwan, sir. Tinulungan nak ni manang ko nga umakar. Nasaya at dadagiti kakasta kabsat, sumuporta kan ka. Uwan, sir. Ganda kayo. Agyamanak itinaan-anay a panangawat kan suportaryo kanya. Maragsa ka nak, tanawaya-wayaan kan iti adu a sakripisyo. Nasaya at ta desisyon mo, Mila. Nagrigat man, rumbang nga aramidak, para kada kami iti anak ko. Narigat ta, agam kabailam, Mila. Sana rumbang agsakripisyo no silulukat ti dalan para itiragsak ken nanamay abyan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasa Itibiyag. Gasa Itibiyag. Ay, nagrigat na yati magna anak ko. Iso adi ka ibat bati dito'y balay nga agmay-maysa. Gaputa ka sa pulang ti kadwa, nanang. Ay na, saan na ka di apakadanagan? Marigata naklaang amag na. Ngam ka ba ulakpay lang ti agloto iti kanak? Ay, agungat damanong kan manang, no panawan ka. No ada kayat mo apapanan, mapan ka. No ada kayat mo nga aramidan. Aramidam, saan arumbang nga agbalin ka abalod dito'y balay? Gapula ang iti kasasaad ko. Wen ka di, nanang. Diyak kayat adito'y kalaangan balay. Nas ka narumwar ka, kat biro ka tigasat mo. Kasano ko ma? Kat sa anak mo't anak kaadal akas kadagiti kakabsat ko. Elementarya lang tinadanon ko. Mamatiak nga ada napintas agasat nga agururay kan kaligaya. Isu asaan ka lang nga agtalinaad diti balay. Sa pulam day ta napintas agasat mo. Kasla nagrigat mo't day ta nga ibagbagayo, nanang. Kan maysa, managbabainak. Masakitak, kan bakit ako, nanak ko. Laglagi pam amabilbilang laangan tibiyag ko dito'y lubong. Hay, kumarkaron ti sakit ni nanang. Marigatan ng amag na. Kasapulan ng tisarkod. Ay kat gumatang ka. Apay ang masapol agatangan namin. Nagadudita akawayan ang mabalin nga aramidan asarkod na. Kawayan? Ay unay kamatan, may saka at teacher. Di ka lang makagatangan iti sarukod ni nanang, di kumamit na pintas a klase Si Kandi gumatang, nagado a paggastusan mi ija balay mi. Si kati mangup opisina, iso adakkel ti bonus mo. Miyamda kami amang isursuro. Ado tilon ko abay bayada, amom dayt na. Kunak nga rod asaan na masapol a gumatang iti sarukod. Nagado dita akayo, wenno kawayan. Nanang, ni Oliver daytoy. Makabigbigak pailaang mat, anak ko. Amok asika dayta. Ti maestraw nga anak ko. Ne, kunak no saan ka na makabigbig? Natarnaw pailaang mat, ti panagkitak. Kan nalawag pailaang ti panagdengeg ko. Daytoy laang panagnak ti parikot ko.
Agad-ada ngak amag na. Ala. Bayam nanang. Tayin to nagsubliak at danton sa rukod mo. Pangkaya sa kitigawayan, wano kayo sa rukod mo. Agyaman anak ko. Saan ngamin nga mo niligaya nga garamid iti sarukod ko? Siyakton ti mga ramid. Ligaya! Apay manong. Di mo baybayan ni nanang. Igatangam iti agas na. Kan gatangam ti anyaman na kayat na kanin. Wen manong. Ala. At iti kwartan. Ay, thank you Manong Oliver. Nanang, adainted ko a kwarta kiniligaya. Saan kayo na mabisinan? Agyaman anak ko. Marurudak kin ni Oliver. Kunak nga orayan nak tamakilugan nak ijay kotsena. Napankit din, ay talaga marurudak. Itaypay anapan, manang. Addan sa kanong amin papanan na. Anya ngay, agar kilaak manen iti pagluganak. Sapay nagngina ti arkila. Taadayo dito'y balay ni nanang. Saan mo ka din akasarita ni nanang? Nakaturog sa matan. Nakaidala ang dayjay, manang. Saanan, inton agsubli aktulangan, tani, malaman. Nangted ni manong iti kwarta kano ni nanang. Igatang iti agas, kan kadagiti kayat na kanan. Manotintad na. Talugasot. Anya, ay kuripot at talaga. Day talaang tintad na kat nagdakkel ti sweldo na. Wen nga rod talaga akurang daytoy, manang. Nagado ti agas anasken at tumarin ni nanang. Di na pa'y ninayunan mo. Ay, si Kangay manang. Adda ka ti maitid mo? Mabit na ang kita ti wallet ko no adda pa'y nabati ang kwarta. Mapanak ko mapay agpalengke inton bigat. Adtoy, iyan anay munday ta. Ha? 150 pesos? Ay, mabit na ang adda pa'y baryak dito eh. Imbagla na yun na. Gusto day tantani, nagrigat ti kwarta ita. Iyan anay mon, ligaya. Nagawidan ni manang mo, anak ko. Wen nanang. Iso ka di tinaglogan iti tricycle. Wen nanang. Adamot inted na akwartam. 150 pesos kan dagitoy coins Para kan kaday ta, anak ko. Ha? Apay apara kanyak? Ngamen, sikati mga sasikaso kanyak. Ado tirigat mo kanyak. Masapol nga agagas kayo, nanang. Naimbag kanyak, tanapigsa akpay. Pasensya ka, anak ko. Tasaan ka na paadal. Akas ka nagiti kakabsat mo a profesional. Nanang? Ay, kalaat mo't ngamen anatay ni tatang mo. Katibasit adaga tayo. Naila ko, tapno maipagas ni tatang mo. Agam saan mo't lata na imbagan. Sana bali, nanang. Ta profesional mo't dagiti kakabsat ko. Kaya't ko sumaya at matibiyag mo, anak ko. Diyak kaihat nga agnanayo na kastoy tibiyag mo. Nanang, palubusan nak ka di nga agabroad? Kaya't kayo ngamin nga ipaagas. Kan tapno magatang amin nga agas yo. Ken maigatangan kayo iti sarukod yo. Kasta ti panggap ko. No apay akayat ko ti agabroad. No day tati kayat mo. Suportaran ka, anak ko. Ikarkararag ko ti panagbalige, manak ko. Agyaman no kasta, nanang. Iso arugyak nga ruden ti agaplay. Duwata nga agaplay, ligaya. Wen, iso anapigsa ti pakinakam ko. Taadda ka akadwat, insan. Wala, naskan nga agtinulong ta. Diyak kumakayat apanawan ni nanang ang kasapulan. Adamot dagiti kakabsat mo amabati ang mga sikaso kankwana. Diyak mo, no asino kadakwada ti makaanos ang mga iwan ka ni nanang. Kan kumapkapsot nga minan. Isungaron nga agabrod ka, para kankwana. Wen, insan. Talaga apara kankwana dahitoy nga aramida. No adan kwartam ang maipawit mo. Maipaagas mong tumatan ni nanang mo.
Kayat ko a private doktor ti mga sikaso kan kuana. Kan tapno magatang amin dagiti agas kan vitamins na. Kita manday ta. Nagadugayam ti arapaap mo para kininanang mo. Talaga insan. Amin dagiti ngar aramidak kat ninanang ko ti inspirasyon ko. Lumabasak pa dito'y balayo, Manong Oliver. Ne, narabian ka may. At dangamin inasikaso may kiniligaya. Kaduam ni Ligaya? Wan Manong, agabrod kami adwa. Anya? Saan pa'y ka di naibaga ni Ligaya nga agabrod kami adwa? Awan mo tinaibagbaga na kasta. Sana mabalin nga agabrod ni Ligaya. Saan mi apalupusan? Ha? Kasano ni Nanang no awan ni Ligaya? Sana mabalin. Takman da iya babae. Ay, naibagak matan. Jakla ko man imbagbaga. Maungtan ni Ligaya. Kasi man. Agabrod, katno dandani din ang tupay ammo ti agbasa ken agsurat. Agabrod kit din, agbibisin da iya babae. Nasaya at tanaamuan ta adagos. Iti kasta, malapdan ta ti plano na. Asino nga iti mga iwan kininanang no pumanaw da iya babae. Ay, saan mat nga ro da mabalin ni iya balay? Ta istrikto mat ni bakit ko. Di na kaya tinarugit. Makapungtot laki di dayay. Nailat mat iya balay mi. Kurang kaming tupay asa nga pamilya no arigan. Ita, mainayon manin ni nanang. Sapay masakit. Permi Ay, bagbagaam to ni Ligaya. Saan mabalin apumanaw? Panagreknak, dandanitan maka-abroad, insan. Wala, urgent, jay nag-applyan ta. Excited akon, sika. Ay na, matulong ako ni Nanang. Insan, saan mo ka di nga imbaga kadagiti kakabsat mo dahito aplano? Saan ko pa'y nga imbaga? Ngam planok mo't lang nga ibaga, no dandanita nag-abroad. Apay aya? Ngamin, idi nagsarita kami kinimanong mo idi kalman. Nadakamat na, asaan da ka kano apalubusan apumanaw. Imbaga na, tikasta? Lapdad na kan sakit din ni manong mo iti plano. Ay, kasano daytan, insan? Talaga akayat ko ti agabroad. Gapot akayat ko at tulungan ni Nanang. Nanang, at iti kinayasak akawayan na sa rukod mo. Nalagda day ta? Nalagan pa'y nga usaram. Inton maka-abroadak, igatangak ni Nanang itinapintas at sa rukod na. Day ta ti saan mapasamak Ligaya? Saan da ka palubusan? Ang naka-applya ko Manang, saan dak ko maalapdan? Naglastog ka ng agsasao? Saan ka apumanaw? Asino nga iti mga sikaso kininanang no pumanaw ka, Di ka man aglasto-lastog Ligaya. Dito'y kalaang balay, ta dito'y laang tinakaikaryam. Naawatam. Agtal na kayo, adwa. Danggan nyo ti ibagak saan kayong agsasao. Nanang? Inkarigatan me, iti day ditatang nyo, tinang paadal ka na kayo. Kat ita a profesional kayo, mayatan ti biyag yo. Simrak ka di dita panunot yo, at tulungan nyo matikabsat yo. Gusto Nanang. Idi nakaadal kayo, pimanaw kayo, aging gaan na addaan kayo iti bukod yo a pamilya. Jakmat ising-singer, ang ita masakita ken nakapsuta kon nga umay daklang kitkitaan. Umanay ka ditit itadyaw. Umanay ka ditit itadyaw. Tapno magatang ko amin dagiti agas ko. Nanang, pangasim, sumardeng kan. Anya ti sirbi na ito'y sarukod akawayan nga inaramid mo para kanyak, Oliver. Agabrod ni Ligaya. Tapampanunutan na ti kasasaad ko. Simple lang ti arapaap na. Maigatangan nak iti kap-kap na kak asarukod. Ita, saan nyo ang mabalin alapdan a pumanaw? Kaya't ko ang maadaan itinanam ay abiyag.
Banag asaan nyo ang maipaay. Bay andak latan, no sa andak akayat nga iwanan. Limok magkamat dito'y abroad, insan. Ganpin mo daw ka. Manupay laang abulan ta dito'y. Mayat nga mintik klima dito'y insan. Ken ado tinagduduma a prutas. Kan, limapsat ka pa'y. Agyaman insan. Ay, nakasaritak itay ni nanang. Naragsakak. Tadya impawit ko akwarta. Inggatang da iti agas na kan vitamins na. Nasaya at ano kasta? Impakita na pa'y jay ginatang ni manak ko asarukod na. Nangina, ngam napintas a kalidad. Saan ka di anday ta ti arapaap mo? Wen, insan. Ngam, amumti ko na ni nanang. Anya ngay? Imbaga na nga agurno nga kano para iti masakbayak. Kunakmet nga agururno nga. Talaga mat nga agururnong ka? Wen ken kayat ngamin ni nanang, amaadaanak iti napinta sa masakbayan. Ay na, dayta mo ti kayat ko. Nakapsutan ni nanang idi nakasarita. Ngam naragsak, idi nagsarita kami. Ay kat nasaya at ano kasta, insan. Agkita kayon to pa into no agbakasyon ka, ijay Pilipinas. Hello? Manong! Umay ka kumadito'y balay, itamat lang. Madama nga gisursuro. Diyak mabalin na panawan da iti klasik. Apay nga. Ni Nanang. Apay ni nanang. Agpakpakadamatan. Anya? Saanin ang makabangon? Nakapsot kan marigatan nga umangas. Ne, itaray mo na iya ospital. Umay kan ata dyak ang mutaramidag. Sus, kasano da ito yan aya? Umay kan! Sige, mabit lang. Insan, awanan ni nanang. Ay, aklo na mo, ta nakapsutan ni nanang mo. Kan ada edad nan. Kasta talaga tibiyag ti tao. Saan amaliklikan ti ipapatay? Di na nauray ti panagbakasyon ko. Sanak matnganod basta-basta makaawid. Amok, analadingit. Ang italak mo kay ni Apo Diyos ti amin, insan. Amo na dagiti sakripisyo kan rigat mo. Masukatan to amin dagita itiragsak kan namay. Mamati ka kanyak, insan. Ay, nagswerte lagi din ay at ikapsat taan ni Ligaya. Kalpasan na nakaurnong ija abroad. Nagnegosyo. Ita, bimak namin. Wan nga rod manong, makapaapal ti kasta aswerte na. Naanos mat kami. Imbaglakit din ta saan nagpalapad idi nga agabrod. Ay, no sa di naman tayo ni nanang ita. Sigurado, maragsakan gapo iti gasat ti buridek na. Saan man nakalpas iti panagadal na akas kadata, ngam nabalbaligi ngam data manong. Budno data. Siya, adulat tatilon ko. Ay, jak amuno agnanayon latan nga agbaybayadak itilong. Ta sino ko maaya, ti awan tilon na ababayadan na. Jak amuno kasano nga yan anay ko ti sweldo. Gapo kadagiti nagado alon ko. Tinasayaan. Agpatulong ta kiniligaya. Kayat na nga ta. Saan napaidam ni Ligaya akabsat ta? Kaslamat lang ti ugali day dinanang ti ugali na. Managtulong ka dagiti kakabagyan na. Makitkitak nga rod ni nanang kankwana, manong.
Apay nga ata pailaang kan kaday ta sa rukod a ginatang mo para kininanang mo. Idi si bibiyag pailaang. Imbagla apakalaglagi pakkan kwa na, insan. Sa balin ti biyag mo ita, insan. Apay mat anak ko ng tikasta. Adun ti kwartam. Insan, syaklat ta daytoy. Niligaya akasinsin mo. Uwan nga rod. Saan kalata nagbaliw? Si kalata, jay simple. Kan nalaka nga asitgan akasinsin ko. Saan alapad ti kinaawan adal, tapno agbalig. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasa iti biyag. Gasa iti biyag. Lakay, awan bagas tayon. Lugaw ka di manan ti kanan dagiti ubing. Kasusweldo mat. Ingka gumatangan iti bagas. Lakay, tumakder ka di tani, malumon. Mabisinan dagiti ubing. Saan dan tumanan amangan amaturog? Buisit ka! Sumardan ka man, pabuksitan ka na eh. Unay kamutan. Apay matan nakasta ti aramidam. Makauma ka! Makamalas! Apay nga impalubos mo, alayat-layatan na kamutan ni Emerson. Marwamon iti kasdengar aramiden na kan ka. Tinungpal ko mat ti balakad yung nanang. Nasayahat mat ti panakisaukan ko na. Imbagak laang noan niya dagiti kasapulan mi. Hanggang nakaungat kanya. Binugkawan na. Kan linayat-layatan nakmatan. Bayam, takasaritak. Sana mabalinday jay ngar aramiden na kan ka. Umutang akpay ko maitibagasyon nanang. Awan nga min na talaga ti inyawat na asweldo na. Awan na talaga ti kanon mi. Ikan kalatan iti kagudwa ka ban abagas. Adda ka di sidaan yo. Awan nga rod, nanang. Ikan ka iti paggatang mo. Igatang nga matan dagiti apok iti tinapay da. Agyamanak, nanang. Kat napanananday jay nga Emerson. Napanmanan ka dagiti babarkada na. Ijay, ti pakaibusan ti kwarta na. Kasusweldok kita. Isu asyak ti agpainom. Dayta ati mayata ka doa. Uray pulutan. Siyak ti makaammo agumatang. Ngam manya jay sister yang, adda ka no linayatam pare. Ah? Ni misis ko man. Sumanauntumad kami. Ayo, naikamutan pare. Di ka lamasyan ka ni misis mo. Kit nagkutong. Pare, jak kayat tikas jay asumanao. Mala, aginam tayo nga rodain. Kaya nag-istorya tayo. Nausawan ka ka din, Emerson. Kaya't kakasarita, maipapan iti inaramid mo iti asawam. Apay alinayat-layat ang matan. Daw-dawatan na kalang iti kwarta nga igatang na iti kanan niyo. Oh, apay adi ka agsasao. Kasarsarita ka. Sumungbat ka kuma. Pimanawan nga wampay sa una. Kanakan, nasken nga iyapura tayaw nga aramiden da ito'y abalay. Tayo ti imbaga dya makinkukwa. Sumangpet ka nung amin, nagiti anak na manipod Amerika. Emerson, mangmangagnak, siya kaun timang siminto iya baba, mangayab kantulatan iti kaduam. Ay, jak amo no umul da ito'y ataw. Tangid matlata, tangid ka dagiti magbagak. Mabain nga tayang agsaw. Naawatan na nga ta, dagiti imbagak kan kuwana.
Ang ginom tayo lata. Ala, umay kayo. At na istorya at matamdama. Anya dahi nga istorya pare. Jay man babae, ijay pang panganan mi akarinderya. Kida-kida yan nakidain. Ay kat kursunada na ka. Napintas siya. Ang mga mano iso dahi ta. Jay babae amang kid-kid dahi mutlaang kanyak. Mapanak mangal daw jay pare. Ay naglukon. Amin tayo amangan ijay. Kida-kida yan na. Ay kat laki diya. Ngam ala, aginom tayo kidain pare. Nabartag ka man na nagawid. Tap nga mom, awan ka nan dagiti ubing. Napangkapay lang na ginom. Anyat klasim nga ama. Kastalatan ti among aramidan. Tilayatan nak. Ngam di mo mataramidan ti responsibilidad mo akas ama kan asawa. Oh, apay adi ka agsao. Kastala ka din ter aramidang. Imay nagpakada dagiti apokok. Apay, sa dino ti papanan niyo? Agawid kami pa lang, ijaayan dagiti naganak ko, nanang. Pumanaw kayon? Ijay kami pa lang. Imbag ijay, taada dagiti kakabsat ko at tumulong kanya. Sumurutak to kanu kanimanang kung aglako-lako. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Awanan ti kadwa ni Emerson di tabalayaw. Bareng makaamiris, no panawan mi pailaeng, nanang. Ay, basol ni Emerson da itoy. Namin adumatan nga inikak iti gundaway, tapno agbalbaliw. Maawatan ka, anak ko. Dumakdakkel nga mi dagiti ubing, nanang. Kat umadadumat ti pagkasapulan da. No jak aggunay, kasano ang makaadal da? Ay, unay kamutan Emerson, pirmi anakig tutak. Kalaat ngumatlatan alinukatan tiri daw. Nay, saan mo mag-ibarsak na gitagamit ko Anyaya ti pagkaskastaam. Nuti ka sumardan nga agbuong, ayabak na gititano. Sumardan kan kunak. Pinanawan dakti pamilya. Ni bakit mo kan dagiti anak mo pare? Pimanaw da, dagiti awanan bain. Amangan man na pandalang nagbakasyon pare. Kunada siguro amapan ko idaalaan. Saan ko nga aramidan da ita? Apay nga pimanaw da, asaan da nagpagpakadagin ka? Diyan mo, buwisit da ya babae. No nauman kanyak, naumaak matankan ko na! Emerson, naladaw ka matasimbang pag. Kaday, ado tinasken alipasin tayo ita. Ay, nay, nabartag kan sa pailaan. Amo matadyak kaya ta sumrek na giti karpintera o anabartag. Agsao kamot kas kamot la umul na kasarsarita. Nay, kaslasaan ka makasaw. Agtal na ka man! Makauma ka si Kalakay. Sumanao ka! Makabuisit ka! Kumusta ngay ti panagtrabaho ni Emerson, Manong? Dahil tanga raw, ti umay ko kumaibagakan ka. Tadyak na gustuan ti inaramid na kanyak. Ha? Anya ti inaramid na? Ibagbagak matlaan ken kuan ha. Amay pare, tinaladaw a sumrag. Kanyak kayat at nagiti trabahador ka o kat nabarta ka sumrag. Saan nga tagtagari? Ngamit imbaga ka sumungbat kumamat ay kat binukawan na kitday. Ay, kasjay na nga rod, dayjay nga anak ko, Manong. Uray siyak, no adadamdamagakan kwa na. Di nakayat asungbatan. Uray no kasarsaritak. Saan nga agsasao? Kasla umal, dayjay nga anak mo. Imay nagwala dito'y balay. Isu anabuong dagita tawa. Nay,
Apay kasta ti aramid na. Pimanaw ngamin, dagiti agi inana. Ay, problemado nga rod ano kasta. Maawatak mat, di asawa na. Saan mat nga rod amang tad, iti kwarta nga igatang da iti kananda. Uray ibaga ni bakat na amang tad, bumugkaw santo pumanaw. Day talaang ti sauna manong. Ababa, ngam binubugkaw. Ay, kasano asaan da apanawan no kasta? Dagiti babarkada na, ti pangigas-gastusan namat kami, iti sweldo na. No amukla kumakas na ti arabid na. Siyakla kuman mismo ti mangitad kinimisis na ti sweldo na. Ay na, no amukla kuma. Emerson Baraw, apay ajak mo't makitkitan ni misis mo, kandagiti anak mo. Apay, nagbakasyon da. Na, apay ngay alinabsan nakmutlatan. Kaslaawan nangag na. Di nakpay tinalyaw. Nagdamagaklaang mat. Dakes nga tajay sinaludsod ko. Muna ako na mga nanang. Tama pa nakagtrabaho. Apay, anya tinapasama kin ni Emerson anak ko. Saan mo tin nga agsasa o no kasarsarita? Pitkasta na mo na dyan tao, nanang. Damdamagaklaang no apay adya akong makitkita ni misis na kandagiti anak da. Di nakman la sinungbatan. Kasla umel. Umul at talaga dyan tao no saan na nakainom. Angam no nakainom iti arak. Nalaing nga umistorya. Ngam ayan nga iti pamilya na. Pinanawan da tasaan mo ta responsable padre di pamilya. Bisinin naman di pamilya na. Ay sus. Nasaysaya at lako mga ruden nagbalin nga umel. No sana mabardag, maday ti pa nagsasauna. Puro dakais. Puro binubugkaw ti pa nagsasauna. Oray ka ni nanang na. Bugkawan na. Ang no da kayo abarkada na nga iti kasarsaritan na. Ay good, istoryahin na mo ti amin. Nasingpait no da kami ti kasarsarita kin kadwa na, nanang. Ay, mala. Mangan kakit din, tamapan ka ag trabaho. Jak ammo no anya tinapasama kin ni Emerson. Tano kasaritam, saan nga agsasaw? Ay, kasta na, kumare. Apay ngay nagbalin mo't na kasta. Ay, jak man mo. No nakainom ka no, kat nalaing mo't nga umistorya. Ay, so mati ko na dagiti barkada na. Adda nga ta problema ken kuana. Ay, naungat, mare. Saan na akayat asuportaran ti pamilya na? Iso pinanawan da. Pudno gayam pinanawan dan. Nasingpag ti asawa na. Manakaawat kan naanos. Saan na lang ang maanusan ti ugali ti asawa na? Kat kasano nga rod itan ni Emerson? Kaya't kung nga rod akasarita. Tapno agbalbaliwan. Tapno agsublikan kwa na ti pamilya na. Ay kat aramidem amare, bareng denggan na ka. No maminsan, jak mo, no denggan na ti ibagbagakwan no saan. Tadayjay nga raw, saan nga agtagtagare? Kasano ang maibaga na ti kayat na nga ibaga, no saan mo't nga agsasaw? Dayta nga raw, ti parikot ko ita. Gaputo nagbalin matan akaslaumal. Saan mo tayo na sumsumrek ni Emerson iti trabaho na? Kunak man no sumsumrak manong. Manon nga aldaw nga impapayap ka o kadagiti kakadwa na. Ayun, saan da mo ta maayapan? Ay, jak amaw no sa dino ti pagaw-awidan na. Jak amaw no sa dino ti pagaw-awidan na. Tawan samot ti tabalayda. Ay, sayang no itid ka iti sa bali di posisyon na. Katamok mo da kasapulan na ti trabaho. Ala, baya manong. Sa pulak takasaritak. Nas ka na sumrek iti trabaho na. Nagrigat itatagbiro kiti trabaho. Amangan kitimat no napan na sinukon dagiti agiinana. Ay, kat nasaya at ano kasta? Ala, ibagam tulat nga ruden ken kuana nga umay ag trabaho.
Nanang, mayak ti trabaho kita. Para lako ni manang ko diti palengke. Inton addan ton kawadwada, mangrenta ak tumot iti bukod ko apaglakwan. Nasaya at no kasta, anak ko. Dagitimot apo ko yo, agis eskwela da. Ningay Emerson, kumusta mat kan? Iso ko mati umay ko damagan kan ka. Nasaan nga mina nasimsim marok iti trabaho na. Sadya ka mo, no sa dino ti pagaw-awidan na. Ha? Awan ijay balay mi? Awan, nagapuwak ijay. Ngam nakalak. Awan mat ditoy. Ay, nagngato ngamin ti pride na. Di na maiturad nga umay makisarita kanya. Tapara kan kwa na, syaklat ta tinakabasol. No apay akastoy tinagbanagan ti pamilyami. Ay, aniyan ti mapaspasa amak iti anak ko. Bayan nyo nanang, tainton makita, ibagak nga agawid. Kan agsubli iti trabaho na. Saan kayo pa ilaka di anak kasagaan na nga agsubli ijay palayo? Nanang, mayatan ti biyag mi nga agiina ditoy. Awan ti pagbutngak amang pasakit kanyak. Ditoy, saan kami nga agbisin? Iso ang maawatan nak kuma, nanang. Emerson ka na kan. San mo ka din aya kaya tiyag trabaho? Naka-standby ka mula ta dito yain. Sayang ti oras mo. Nakasaritak ni nanang mo. Madantanagan para kin ka. Tadi ka matagaw-awi di balayaw. Agsao ka kumatag sarita ta. Saan ka mat nga umul kahit? Ibagam no anya ti kayat mo. Kano anya ti adda di ta panunot mo. Masapol amaamuan me no anya ti ka panunutam. Isong agsawa ka kuma. Pumanawak man langin. Ay, Emerson, mabalin ka ding agsubli ka iti trabaho. Awan ka sukat mo. Ikan ka aging ga iti da ito'y alawas. Masapol nga agpanunot ka. Saan ka matanagan tay ngatok ti sweldaw? Pimanaw latan. Saan man laeng ang nagtagtagari? Unay kan anak ko. Kaslasaan ka nang nangan iti manunga aldaw. Apay ngamin aya nga itakalang nga nagawid. Napanam, tanakarugrugit ka mata. Manganak! Manau ka! Ay, unay ang tikasta nga aramid mo, anak ko. Agsubli ka kuma iti trabaho. Swertem, taangkal mo, jebus mo. Ay, unay ka na, anak ko. Apay nga yung tupak mo, na itabaso, na italamisaan. Pumanaw ka dito isang wanak! Kita ka lang nga makita ha, paray. Hindi tinapasama king ka. Awan, agiinom tayo kindi. Kahit nagsublin na kita aginam, paray. Awan bibiyang ko kada ko ada. Awan mo trabaho, paray. Ang madamot igatang mo iti anak. Amok kayang ti dumiskarte. Hindi ada kwartak. Ala, agiinom tayo. Ado ti istorya kita. Awanain, inikakmat iti guntaway ni Emerson nga agsubli. Ngam saan na nagpakpakita. At dan sa bali nga inala ka trabahador. Takasapulan mi alupasan di proyekto may. Maawatak day ta, manong. Ay na, talaturturungin nanday jaya tao. Mabutangak no agawid dito yung balay. Tay di na minsan, inala na, jay 2,000 akwartak. Aniya? Umaylaang mangan, di nakmot kasarsarita. Pumanaw adagos, numaala na tikayat na. Nukas na. Masapol nga ipapulis mong tagnakam. Di mo ipalubos, asaktan na ka nga inana.
Adu dagiti parswa nga agtalinaed nga umel kadagiti banag akayat na apagtalikodan. Nangruna kadagiti responsibilidad iti biyag. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Gasa itibiyag. Ay, kanayon nga agsakit matan ti sikat ko. Ay na, banog mo day ta bakit? Takasano, awan mat ngamin ti inanam. Ay, Aginanakamat ngamin uray sagpaminsan. Di kamat ngamin aglangan nga agisursur kadagiti lakom. Inton malpas, ingkamanen makilablaba. ay na, awan mat ngamin ti mabalinta lakay. Masapul at tulungan ka. Gaputa saan nga umanay ti sapul mo, numangnam na maaklaan kan ka. Pasensya kan bakit? Di ka maipaayan itinanam ay panagbiag. Di mon panunutan day ta lakay. Ti importante, agkinkin na awatan ta nga agasawa. Ken nasalon at ta kanayon, tapno adda pamigsata nga agtrabaho. Merienda! Gumatang kayo iti merienda! Anya ka ditilakom a merienda balasan ko. Da kayo matgayam nana. Adda turon, banana kyo, kan kamuti kyo. Mano ka di apiraso amin day tabanana kyo balasan ko. 30 apiraso nana. Ala, yag mo amin tagatangak. Mano ka di ti maysa? Sigurado kayo nana? 10 ti maysa. Iso ano gatangin nyo amin, talugasot amin ti bayad na. Alawan balasan ko. Taiso man ti ipamerienda kadagiti trabahador ko. Ay na, agyaman ako nay nana. Saan akon amarigatan nga agisursur, tabas sitlaangan dagito'y nabati. Awan anyaman na balasan ko. Kanayon ka amakita ng aglaklako. Apay, kontento ka ka din, iti kastoy a klase ti biyag. Kinapudno na nana. Saan akastoy ti klase ti panagbiag nga inararapaap ko. Ngam awan ti maaramidak. Gapot ta marigrigat kami laang. Iso nga agtinulong kami latan nga agasawa. Di mo ka di kaya ti agabroad? Ha? Agpanunot ka balasan ko. Tano kayat mo, mabalin ka at tulungan. Ne, nakaluto ka matgaya man lakay. Wen bakit? Nasapak ang nakasangpet. Gaputan alpas mat adagos ti aramidan me. Kasta, nasaya at alakay. Wen bakit? Mala, agtungaw ka. Tapno makainana ka. Taamok anabannog ka anapan na kilablaba. Ay, wan nga rod lakay. Ne, kaslada ti kayat mo nga ibaga bakit? Lakay. Kasano nga tano umanugotak iti ibagbaga ni Nana Alicia? Nga anya, bakit? Nga agabrodak kano. Barang makalungaw tayo iti rigat. Apay lakay. Awan mo ti dagas na bakit? Ng pangalaan tangay kung mati aramatan ta. Nakasagana kano ni Nana Alicia amang tulong kanya. Wen ng utang talataday jay bakit? Sa bagay matkit di alakay. Bayamon? Anusan talaangan ti agtinulong amanggad? Wen bakit? Ken maysa, babasit pay laeng dagiti anak ta. Tatang, da kayo man pa'y ti makaamo iti anak ko. Nay, papadam ka de, anak ka. Mapanak man ijay daya. Nasapa ka unay ngagpadaya. Wen tatang, adda ngamin iyay ayab da ijay at trabaho. Mapan ko man kitaan. Anya trabaho day ta anak ka. May sa kano apakanan tatang. Kat agbirbirok da kano iti kadwada. Ay katuan anak ka. Siyak ti makaamaw iti apo ka. Agyaman tatang. Kat dependento kada kami iti asawak ti umay mangsukon iti anak ko. Ay un anak ko. Katsapay kumata na saya ati papanam. Ay,
Ay na, Margie. Nukas talang, tigaraw mo, Jak lamon. Ha? Ne, apa yan nakamulagat ka pala? Agtignay ka na, Apay ka di, boss. Adda ka di kurang iti inaramid ko. Kurang ka di ti pananglinis ko iti datar. Ay na! Awan, tiin baga kakasta. Ay na! Nag-slow kamatan. Ti kayat ko asawan. Parpartakam pa'y ati panagaraw mo. Abay akasta ka. Ay na! Nakaginginad ka. Kasala sakit ay tapatong mo. Pasensya ka yun, boss. Saan abali ta nakalinis akon? Ada ka di pa'y ti iparamig yun. Ay! Masapol aya nga ibilin ko amin. Agkita ka, iti mabalin mo nga ramidan. Ado ti maobra. Ay! Nangrunakit ne. Agsapa. Ay, sos! Uwan, boss. Pasensya kayo kuman. Nalabas mat day taabos tayo abakla. Ay na, bay amon sister. Anya nga rod nga'y trabahador na tayo laang. Ay na, when ngam nalabas mat. Kasla awanen ti karbangan tayo nga agina na. Ay na, kasla jak makaanos ditoy. Ang mga no pumanawak adi na oras. Ay, wan nga rod. Ngam siya, ano sakpay laang. Iso pa'y apangalaak iti gastusan mi asa nga pamilya. Ala, panahon ka dito yan. Umayin ni bakla. Amangan no adamanin ibagana. Hoy! Da kayo adwa! Jak imbaga nga inawat kayo dito yung restaurant ko, tapno agchismis kayo laang. Ha? Magmabanad yung oras! Pasensya kayon, boss. Di ka nagkalintigan paisi ka? Di ka nagtagtagari, sister. Sumurot kalatan iti ibagbagana. Tatang, bumuludak man pa iti sangaribo yo. Aniya? Sige na, tatang. Isublik no apaman ang makasweldo kami. Niyay, awan pa'y sweldo yo, anak kao. Kano iti pa'y laang pizza 15 kuma. Ay, wan nga ro, tatang. Ngam saan abali tait-itad damot kit di. Ay, yan, aya. Sige na, tatang. Pangaasi yo. Adamot na sweldo nila kay kungam kurang. Malawan, anak kao. Ay, kasi kayo, mait. Imbag tada na bate itinaawat ko a pensyon kao. Boss, mabalin ka di nga alae kung ti sweldo. Anya? Saan ka di makaawat? Ha? Saan ka di nga imbagak? Asa kung to'y gulpi, inton katapusan ti sweldo yo, ha? Ngam kasapulak mo't itan, boss. Nadanon nga minen ti panagbabayad ti anak ko ije pagadalan. Awan pa'y nga rod ti maitad ko. Ay na, inka man kiti aginaw iti plato. Again, agoray ka man ha, Margie? Boss. Agpunggos ka man, Mat. Pakananday to'y ayan mo. Diyak kayat tilo siyang obrantes ko. Ay na, no kastamot lang ti boss mo. Agikat kan iti trabahong bakit? Lakay. Kasi ka lang, kita man. Trabaho yo amin at trabaho ijay. Ngambasit ti sweldo yo. Sakit maladaw pa'y nga itad na. Ay, wan nga rod lakay. Iso ako nak nga agikatak laangan. Wan bakit? Kasi ka lang. Nasaysaya at pa yan no aglako ka laangan iti merienda. Taaginanaka inton kayat mo. Wan lakay. Ket agyaman nak tamaawatan na. Agpakada akon iti boss na, sister. Di akon maanusan ti ugali na. Ay na, uray siyak, sister. Asino mat nga iti kayat na ti agbati dito eh? Sigurado ka, sister? Wan, sister. Yakla kayat ti agbalin anak kakaasi dito eh. Ay, wan nga rod. Nadagsan ti trabaho. Ngam nababati sweldo. Sakit maladladaw pa'y. Kan, natangsit ti boss. Iswa, no way. Agikatan, sister. Ket ikarigatan tan ti agabroad.
Bareng addagasat na. Aywan, sister. Mayatak iti day ta asing-asing mo. Ibirok ta, tigasat ta. Ay, talaga gayam nga umadayo ka, anak ka. Wan tatang, ano san tayo pa'y laang tagi na dayo. Gaputaawan mo ti daduma apagtrabahwak dito'y. Awan anak ka. Tatang, lakay. Da kayo kumapay laang ti makaamu iti anak ta, ah? San abale, tapara kada tayo ti iya adayo. Uwan, bakit? Di ka madanagan. Ay, pasensya kan, Tani, umadayo ka matin. Gaputayak maipaay tinanam ay apa nagbiag kada kayo nga aginak. Ay na, saan aday tat ipanunutam lakay? Nakita mo ti panagsalukag mo. Ngam talagang awan ti maururnong tayo. Ay, gusto ti kinunan ni Margie Barok. Kas itinagsin na pataan yaw. Agin nanos kayo itirigat kanamay. Ti importante, kanayon kayo nga agkin-kin na awatan. Kita man nga agpaiso, sister. Kasla kaano laang idi agap-apply ta nga agtrabaho. Ngam ita, agawid tamanan ije Pilipinas. Hi, wan nga ron, sister. Agpaiso launay ti kunada. Ano talaga nga ipakat mo ti kabailam? Magunod mo ti kalkali kagumam. Wan nga ron, sister. Ay na, magagaran akon ang makadanon ije Pilipinas. Kailiw kun ang makita ti pamilya. Uray syakmat Saan nga umanay ti video call amang up iti iliw kadakwada. Wan nga rod, sister. Ang kumustamat nga tan ni Rika abos tayo ini. Wan nga paiso, sister. Ala, bayam. Apaman ang makaawid tan ijay Pilipinas. Pumasyar tanto ijay restaurant na. Asigod ang nagtrabahuan ta. Wan, sister. Ita anak kaawid kan, anya ka di ti planom anak kao. Agsubli ka di pailaang. Saanan, tatang? Napagnumuan mi iti asawak, nga agtinulong kami laangan dito eh. Ay kat nasaya at ano kasta anak kao. Wan, tatang, gaputadyak kayat nga agi na dayo tayo manan. Una anak ko. Ay kat nasaya at tainan anusam ti nagtrabaho ijay adayaw. Nalpas ti balayaw nga impatakdaryaw. Ada pa ya, hindi basit nga auto shop yaw. Gapot amumad ni Udensyo tinangusaran na kadagiti impaw-paw itmaw. Banag apagyamanak unay, tatang. Gapot makitak ti bunga tinagrigrigatak ijay abroad. Kan may sa, talaga nga ingagaad dagiti anak ko ti panagadalda. Iso ang maragsakan ako unay. Bakit? Tulungan dak kuma. Tatang, ipanda ki sa ospital. Ha? Diyak maawatan dirik na. Kasla, mabugset ti angis ko. Tatang, nilakay. Anya ti mapaspasamakan ko, ana. Ay, na, alala, darsam anak ko. Ingkag kita iti pagluganan tayo. Taipan tayo ni sa ospital ti asawam. Lakay, pangaasim na lumaban ka. Para kada kami kadagiti anak mo. Margie, bakit? No anya man ti marikriknam. Apay adi mo sinigod tinagpakita iti doktor. Tapno saan kumaanagtinag a komplikasyon ti sakit mo. Kanapay adi mo imbagbaga kanya. Inyalang-alang ko dirik nakbakay. Tay pag-arot ko, no gagamay lang at rangkaso.
Wano anya? Lakay. Nalawag. Tikino nati doktor bakat. Milagro laangan. Di maumpaimbag kanya. Iswa ka na ayon kumaalaglag ipamday ito eh. Ipat-patag kayo unay. Saan lakay? Agbiag ka pa itinapaot. Di na kami panahon. Saan tayo at tanggal? Tibiyag tayo. Bakit? Iso nga, irawar na kung dito'y ospital. Saan lakay? Saan ka rumuar? Tapno mataming ka na ibag. Awanan. Tinamnama bagat. Sana bali. Tanag-asaga na akon. Amang isubli. Itibiyag ko. Kabuta makita. Anatalgadan. Ipanagbiyak yo. Awan ti serbiti amin anay pundar lakay. Napanawan na kami batlaan. Agpaimbag ka. Tapno makapagdadan na tayo pa iti mabayan. Yaka mo. Bakit? Nakapusot ako. Amang ano. Oras langan. Ti or-orayan. Apayakas to'y tatang. Nagabrudak kapoy ti kinarigat ti biyag. Takunak ang mapasayahan ko ti panagbiag mi. Ngam kasto'y magtinagbanagan na. Jak amo, ti sumbat iti daita sa lunsod mo, anak ko. Ngam ti may bagaklaan. Aklunem ti amin para iti anak mo. Umangon ka para iti masakbayan niyo. Oray kumano pinakaamuandak mo. Tapno amok tinararamit ko. Apay, tatang. Pangasim, anak ko. Di na ko mapabasulan. Kaputa sana pulos asinasa uti asawam. Nga dagayam rigrik naan na. Ala, anak ko. Isagit mo lang ta. Tapno makisayan ti dagansan tirik na. Hanggang pangaasim. Tadi ka kumagpaabak. Iti panagladingit mo. Uwan, tatang. Ika kumaak ti mga baruanan manan. Kat ikarigatak nga ibaglay ti amin. Tapnog tultuloy ang maipaay ko ti kasapulan dagiti anak ko. At di dan tumarik naman ang ti kinarigat ti biyan. Kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako Tibiyag tayo dito'y lubong, ado ti ditay mapakadaan apasamak. Adda naragsak apagtang, adda madrigat. Iti panawan tilimdo, ditay kumasumuko. Agtalinaed tayo anatibkar, tapno agtuloy tinaannayas apanagbiag.
uray kasano ti kinarikan. Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Gasa iti biyang. Sangit na sangit na itang ubing. Ay, saan nagpakaturog? Lakay, anos nga talaga akas ta ti ubing. Nang runa, tamaladaga. Kanayon lakas tan, da kayo man langin ti maturog di ti kwarto. Papanangay. Inak maturog iti salas. Anya? Imbes asumanao ka dita, tulungan nakit di amang isala iti anak ta. Amang ano sikat ti makapasardang kankwana nga agsang sangit. Ay, nabanbano ka nagtrabaho ng agmalmalami di uma. Isong anusam apaturugan da itang ubing. Anya? Ay, lakas tan. Ay, di na kun ikan kano ti asawa. Alahos to anak ko. Maturog kan. Di ka nagsangit. Tapno saan amarurod ti amam. Ay, anak ko. Awan ka di may magbaga ti asawa. May papanit ti anak yaw. Awan mo tatang. Apay ka di? Kasano ka nakaungungit. Kaslasan na putot ti anak mo. Tatang? Pasensya ka. Di kaya ko asawain kay anak yun ti ubing. Iso arumbay nga pag tinulungan nyo ko mga awirin Bayan yun, tatang. Talaga siguro nga awan ti aanusan na no maipapan iti ubing. Ay, una yun ti asawa. Nangas asawa pa ilano kas tamo ilaan. Kas iti na ko na, bayan yun, tatang. Takasaritak tumanan ti asawa. Putok mo dyan karayan. Hindi na sa simbre kaya pagadalan, taduda. Anya? Teka di lalaki at putot ko, ano di babae pare? Di lalaki pare. Anya? Uy, ibabaon ko idagam di na kayat. Pinanawan dakit din. Kat napanda naglalangoy. Ay, unay matdagitan ngobing. Sayang tibalon da no kastalater aramidan da. Ay, ang saga na kanyak na dyan ngobing. Hoy, ni, madin sa, ano, makapasulak pa iti imbagak. Makaungot ang karot iti putot ko pare. Agrig-grig at tataong agong ubra, ngam di damat ipasnag ti agadal. Elementarya na pa lang, ngam kastanter aramidin da. Kasano numapandan to ni Jesyudad. Relax lang pare. Bagamlatan ti putot mo. Hoy, kita ba pare? Amang ano, makapil mo, ti anak mo. Anay ko, tatang, gusto. Lakay, gusto na itan. Demon dangran ti anak ta. Ito magibibiyang. Disiplina lang dito isubag nga anak ko. Ano dangram day ta anak ta? Siya klaangan ti dangram aging kaagoma ka. Anya? Harold anak ko, pumanaw kan. Ingkan enjay uryag. Nanang! Kasano kami nga kung ti anak mo no ay ayaw nang materaramid na. Saan ko nga'y ayunan? Isursurok iti pagadalan lakay. Ngam pa nga asim, tadi ka kumamot unay. Amang nga no umadayo tirik nadakan ka, no kasta ka na yung tiar aramidam. Aha, isudak itin tadaganas na amanggura kanyak nga amata. Saan nga imposible day ta? Adon tinangag tayo akasta, gapo iti mismo nga aramid dagiti naganak da. Bay anak kadilat ta. Siya timang disiplina kadagiti anak ta. Gapo ta jaket adumakkel da natangken ti ulo da. Nalambos ni tatang ading ko. Wen nga ron manong, no makaungat ka data, kasla saan datang anak. Unahan, kasla di na tayo patpatan. Kasta siguro amanong. Iso akas ti trato na kadata. Ay na, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo. Saan apod no, adi na kayo ipatpatag ti amayo.
Kaya't nalaang nga agsingsingpot kayo. Isuak kanayon na kayo nga ungtan no adda ka malingar aramiden nyo. Nalabasin nanang. Kaslawan husto nga aramid mi. Kanayon nga agungat. Wan nga rod nanang. Apay nga ida kayo. Noong na kami, kat bagbagaan na kami laang. Sabali ni tatang yo. Sabali akmat, anak ko. Saan nga agpada ti pamayan mi amang disiplina kada kayo. Basta nasakit tinakam ni ka ni tatang. Nay, apa yan napaok? Ni Tatang Lolo, nabartagkat kam kamatan na. Pangasyo tayo lamagdag. Adya, ay sumrek ka. Nagyaman ak Lolo. Ano? Rumor ka nila. Ay, gan ka man itikpag na, ma'am. Lolo, ang mga birukan nagditoy. Hindi ka ka nagapaok. Sakti makamaw iti amam. Oh! Haron! Amo nga glum-glumang ka nila. Hindi na may lumang. Ala, dito ay kala nga po. Tasyakti makamo iti amam. Talaga ang nagalas ti ugalim, Marshal. Apay manan. Nabarbartag ka idi kalman. Inyibos mo ti kwartam. Kat idi nabartag ka. Day anak mo ti pagdasalan ti bartak mo. Uray lang matayak iti nervyos iti kalman. Apay, anak ko mati aramidam no nakamatam, ha? Ay, pasensya kan ba ka ta? Diyan mo tinaramid ko ta na, bartag ka nga. Ay, ulbod! Ammom ti inararamid mo. Gaputa ammom tinang kamatam kini Harold. Ha? Agyaman ka, taada ni tatang. Amay na. Awan ton ti pagpabasulam no madayo tirik na dagiti anak taken ka, Marshal. Amangan pa'y hit din no na kami nga agiinam ti mapukaw mo. Ay, talaga di pa'y nagbalig ni tatang, nanay. Basit lang kang malimi. Agong tadagos. Ay na, pasensyaan nyo kumad ti amayo, anak ko. Talaga akas jay ti ugali na. Ipatpatag na kayo. Saan mi amarik na ti pamatag na kada kami, nanang? Kasla saan tupay nga anak ti pangibilbilangan na kada kami? Ay na, saan kumamatakas ta, anak ko? Basta, nanang, nasakit tinakamikin ni tatang. Ura siya. Nasakit tinakan ko. Kat pakawanan na kami kumananang. Talaga nga awanan kayo itibaid. Da kayo pa daganas na mangkura kanya ka, amayo. Ha? Ada ka di talakay? Gitwan, nagagkuamay ngayon pagbaga na kita nalalaing anak mo, Violay. Hoy, Harold! Harold! Saan man akas tating kay pagbaga? Tano awanak! Awan kayo mo dito'y lubaw. Patang, saan mi akinid daw ti pan nakaitao mi dito'y lubaw? Husto ni Manong tatang. Iso adiyo kumaisingir day ta kada kami. Talaga nalaing tayo sa mong bataan. Total, di na kipagtangag. Alain nyo amin nakawasyaw kat pumanaw kayaw. Pangaasiyo kuma, anak ko. Di na kami panawan. Nakaungot lang ni tatang yo. Isuan ay baga na tikas jay. Saan nabali, nanang? Kanayon kayo nga awagan. Ken umadayo kami. Tayong ka magsapol iti trabaho mi. Saan nabali? Tanakalpas kami niti panagadal mi. Husto ni Manong, nanang. Uray ta nakaadal kami. Kat kabailan min ti sumina. Kat kanayon nyo kumalaglagipan. Ipatpatag kayo unay, nanang.
Agan-anad kayo kumatitoy. Ala nanang, mapan kami. Agawid kami inton mawayaan kami. Sige, anak ko. Agan-anad kayo kuma. Intan nating kamakabanta tila strip. Wan manong. Sige nanang, mapan kami. Ay, Diyos ko. Tarabayom kuma dagiti anak ko. Sika ti makaam mo kadakwada no sa di inuman ti pakadandanunan da. Apay nga da ka dito, bakit? Napay. Malmal day ka, kapo iti ipapanaw na giti anak mo. Bayam, tapno agnakam da. Ha? Ay, kapailan daw ti mangbiag iti bagbagida. Nakalpas damot iti panagadaldan, dagbirok na iti trabaho da. Salit. Nalabos ka ngamin. Iso asaan anak ka anos, dagiti anak ta. Lakay, imawag ni nanang, kat ibilbili na tayo apo masyar ijay ilay. Gapot agsaksakit ka naon ni tatang. Ay, sayang tiyal daw, bakit? Sana balay ta, kabailan na mo tibagina. Dumalataan, no intayo pa syaran. Awan iiliwak ka ni tatang. Kabailan na tibagina kunak manen. Ngam lakay. Naibagak mo't aminan kan ka, bakit? Naulpit idi ni tatang. Basit la ka mali. Ungat dito ungat ijay. Mabayag kami lang asumurot iji talon kat ungtan na kami. Nudad tuma, saktan na kami pay. Nakarakalon nga mabartak. Ngam nabayagan dayjay lakay. Idi pa'y laang ubing kayo dayjay. Ita, may sakamutin nga ama. Iso alipato mo dayta. Naitanam iti panunot ko ti kinaungat na iti kada kami. Iso nga ita. Awan ti ayat ko amang sarungkar kan ko ana. Sarungkaran tayon to inton mawaya anak. Na magpakpakaasi ni nanang lakay. Kanayon na nga ibilin a sarungkaran tayo kumamot ida. Adu pati aramidok ita alawas, bakit? Palubusan na kami nga rod lakay. Tapan mimot ida pasyaran. Ikuyog ko ti anak ta. Adakan ka dayta. Saan kaya paritan no kaya tulaki dita agawid ijili? Pakikumustan tulangan ni nanang. Agyaman na pinasirdak ayra balasang ko. Wantatang, gapot ay mawag kata kami ni nanang. Kat di minamnamaan, akas tagayam ti kasasaad yo. Saan nyo matgayam akabaulan ti bagiyo? Gapo da ito iti panda kay stroke ko. Ala agpapigsa kayo, tatang. Barang pumigsa, kat may garaw ko ti kanawan asa ka kandimak. Ay, di ngay Harold, diyo ka di kakuyog. Makumikom ni Harold, iti trabaho na. Iso adag iti lang apuyaw, tintugot ko. Ano asumarong karngay? Awan pa'y ngamin ti bakasyon na, tatang. Iso ajak maibaga. Mala, bayan nyo. Tapaman ang makabakasyon, ibagak asarungkaran na kayo. Awan ka di pa tinagawa-awid ka na iti anak ta, bakit? Awan, inawagak ida. Ngam di damot ibaga, no agawid da dito balay, wano saan. Bakit? Apay? Talaga kaguradak na iti anak ta. Saan? Makumikum dalaang. Iso adi da pa'y makabakasyon. Uray di mo ibaga. Amok akang uradak. Gaputan na ungetak idi. Diyak imparik na ti pamatag kadakwada. Ha? Mabambandog ako na. Marigregatan akong gapu iti sakit ko.
Isuan na saya at maginanak ko man. Ngin sanak pa yan nakasagana. Gaputan jak pa'y nagkidaw iti pamakawan. Nagiti anak ta. Di ka agsaw iti kastalakay. Agpapigsa ka kiti. Tapno into nagawid da. Napigsa ka ang masangputan da. Ikakumahag nagpapigsa. Aging jak pa'y da nakasarita. Itala maamiris ko. Asan gaya manasayaat. Apakitak na iti anak. Iti saan anasayaat. Punulauna iti kanayon mo idingay baga. Nga mga numadeo tirik nada. Kit iso itati mapaspasamak. Ang yaman akarol anak ko. Gaputa ka mo dyanan na nagawid ka mutlaang. Wantana, gaputa mo ang masakit kayo. Ang yaman na. Gaputa impayan na kiti oras mo. Iti laksin, tinagkuragak, hindi ka na kayo. Tata, oray balibaliktad ang tilubong. Ama kayo lanta. Oray da kayo ti kadaksan nga ama dito'y lubong. Saan amay limad ada kayo lanta ti amami. Isungan da, tapno aywanan kayo. Agyaman na, anak ko. Pakawanin na kumatatang. No pasig agura timpakpagitak idi. Kas damit ni manong ko. Pakawanin niyo kuma. Pakawanin na kami. No di kay impayan iti oras. Sipod kabalan mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Awalan yaman na, anak ko. Tasyak mo lang ti makagapo. No apayakas na ti rig na ayo kaniyak. Gaputan sana ka nagbalin na nasaya at nga ama ka na kayo. Nakapsot akon. Ngami kag kagumahak kagpapigsa. Gapo taur-urayak ni manong mo. Sigamat nga mading ko. Di mo imbaga nga umay ka, tapno nang isagana akong titipagsasanguan tayo. Ada pa yun na pananti asawa. Sana bali manong. Gapot na itamad lang. Agawit na yun ijibalay. Ano? Inka kumamot kitaan ni tatang manong. Apay, natayan? Saan? Ngam na idalitan ni tatang. Busy ah. Mapanak to, numapanan ni tatang. Manong pangaasim ko ma. Saan nakasta? Pakawanan mo ni tatang. Gaputan na kapsutan. Kitsi ka na ang antisang kauray na. Anya? Wan manong. Among ka di analaos ti ragsak na idi nakita na. Among ka di analaos ti panagkit daw na iti pamakawan. Kadag iti inararamid na iti ubing kapailaan. Ala, tapno di mumut kong kuna. Sumuro ta. Tayo nakpasyaran ni nanang. Agyaman na. Gapo pa nakawid ka, Harold, anak ko. Gaputan na pan ni Carol Balay. Ket imbaga natin sitwasyon mo. Anak ko, baragsakan ako, Nay. Pwede pa nagawin mo. Dahito yung tinururay ko ka nito. Kaya gawit ka. Tapno agdawat ak iti pamakawan. Gapo iti kinaulpit ko kada kayo, idi. Kastoy gaya man ti kasasadya. Sakat makumikom kami nga gabsat. Saan mo't amabalan anilang nanang ti mga aywan ka na kayo? Manangdanak iti mga aywan ka na kayo. Tapno saan marigatan ni nanang.
Anak. Para kada kayo ti pampanunutek. Mabit lang adawag ko. Panawan kayo pa dito eh. Violi. Nalawag ti imbaga ti anak ta. Manangdan iti mga iwan kanyak. Kaya't naasawan. Di na kaya't ti mga iwan kanyak. Gaputa kaguranak. Saan lagay? Nakulaaban lang di panunod ti anak ta. Iswa na ibagaan at ibagaan. Inururay ko na ito yakan nito. Nakita kami. Masakit anak lagayam. Kunak no mapakawanak. Ngamsan met. Panagkunak. Ipulang ko tibiyag ko. Nga danagansan tiriknak. Gapo iti aramin kumatlaeng. Saan lakay? Pangasim, di ka kumamot agsao iti kasta. Dahito yan tidusak. Gapo iti kinaragas ko iti. Nasakit. Gaman niya ngay nga rod. Aklo naglatan ti amin. Siyak ti ad-ada ang masakitan. Kadag iti ibagbagam iti amam. Nanang. Masakitan ak iti imbagam iti amam. Amanangdan ka iti mga iwan kan kuana. Kayat ka di asawon dayta. Kat imo mapakawan ti amam. Nagsakit para kanyak ti kasta. Amin tayo. Kat saan tayo aperpekto. Agkamali tayo. Adamot dagiti pagkapuyan tayo. Kat ti amayo, ti trato na kada kayo idi. Kat nagkamalian na dayjay. Nagbabawyan na daytan. Iso pa nga asim kumaanak ko. Pakawanamot kuman. Aging gangaminita. Kat malaglagip ko pa ilang dagiti nararamid na idi, nanang. Kinunkunak iti bagik. Akas lagbababawi anang itao kanyak dito'y lubong ni tatang. Kas iti ko na. Nagbidutan na dayjay. Kat nagbabawyan na nanak ko. Pangaasim tabaliksam ti pamakawan mo ni ti amam. Naidalitan. Kat jak kumakayat nga isubli na ti bulod na abiyag. Nga ada sakit itirik nana. Nanang. Pangaasim anak ko. Tadi ka kumamot agbalin adakas nga anak. Gapulang iti sakit tirik na. Kan guram iti amam. Datayo anaganak. Ipatag kan irespeto tayo dagiti anak tayo. Tapno kastamat ti ipakita kan ipariknada kada tayo anaganak da. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, gasas iti biyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.